Domi, mabalinanin. Di na pupuutan ti aldaw. Naggibusan ti taon 2021. Kita malang agpaiso ti partak ti aldaw maglabas. 2 taon matan ti pandemya. Imbis amapukaw. Nanyaladitan ti rum warap variant. Kasi ti kaudyan, Omicron kanaw. Tidakas na. Nga po iti pan nakaipalukay ti protokolo iti napalabas. Kas na nalipatan na namin pinsan ti COVID. Kat ita, nailukat ti turismo karang iti agduduma syudad. Imadun sa kano ti nagpositive. So, back to lockdown karang iti turista. Ay, panya mo tayo. Ay. Iti virus. Iti kaano man, sana maparmag. Oray, anyang taakita ti bakuna. Dom. Oh, adakan ba kayo? Awanak pay. Anya na sungbat? Dakan ko ng pailaan kat adak lang arudan. Ugali, Huwag gayam, Dom. At dakan mo napukawan iti kaldi nga di namin sa narabi. Sino kinapukawan? Damang Tomas. Ay, awana na. Inigupdan ti digo ti pinapaitan na iti New Year. Pinya? Nagbarotawanan dan Ay, kaasi mo ijilakay. Ergrigat namang ipaspastor. Dakkel ka no ayat ti kalding na. Ay, dakkel ka nun Abo Maraw. Naglukmag ka nun bay. Ay, 100% naitadtadanan iti laya ti kudil na. Ala, asino mat ngay dagita nga agtakaw iti kalding da ama Tomas? Ngun nga raw. Ti pailakat bumsog ti tiyan dagiti nagsida. Mapan ka no agreklamo iti barangay. Ket no matiliwan dakiti nagtakaw, may pabalod da ka no ida. Rumbang laang. Awan sante makunaan na singpat a tao ita panawan. Adamat Apay, da kayo saan kayo anasingpat nanang? Naa. Nasingputak taawan kinaap-apak apadak a tao. Awan tinaktakawak. Sayo ko na nga awansan. Di ka man mang piluso po si Kaanseng. Da kayo man tinagko na. Alawan, ang kumusta gayam, dagitay agar-aram kin ka. Anya adagitay, kasla nagadumot. Saan aya atalo dagiti mang paspasyarkan ka? Wan, talo da ngam agbabarkada da. May salang kadakwada mo ti agar-aram kanyak. Asinaw kadakwada? Ni Naldo nanang. Naldo? Tay taga kibrungan akaanakan ni Berteng? Wan nanang. Nagwapo saan ka day? Nay, anya ko manugwapo. Istambay ma. Tila ang mangbagbagal titangad tilong dekter aramidan ng agmalmalam. Adda ka no trabaho na ije lugar da nanang. Sigurado ka? Wan ka no. No adda. Hapay nga raon nga adda ditay. Agbakbakasyon ka no lang. Ay nanseng. Kita tadi kan tukit di maikalang. Saan mat siguro Kinagpaisuna, isuda ti atapen daan ang takaw iti kalding ni Kakatumas. Anya?
May gaya man nagreklamo ni Mang Tomas, Chairman. Wen, inreklamo na ti pan nakapukaw ti bumaro akalding na. Sino kit diyan, nagiti rapas ti buksit na ng sida. Sindadangatan. 100% ah. Bumaro na ijayan, mangrugin nga agaram. Mga no nakasarakit di mo to ti bumalasang matla akalding. No siya, saan ko apat siya na nagbirok langit ti kabrunin na. Ngamkit di. Pinuyo tandan ti pinapaitan na. Tangay si kati chairman ti Peace and Order Committee. Si kati dutukak amang bilin kadagiti tanod nga agsimda. Agritam da. Wan, Chairman. Kundi kay agliway nga grunda. Kita niyo, gaputa nagpakampanti kayo. Adada, adaman ng dagiti agtatakaw. Di kayo matanagan. Mitingak lagi ti tanod. Masapula mamon no sino lagi tinang takaw iti kalding ni Mang Tomas. Sige. Agtali ka kiti kabaalam kas chairman ti Peace and Order. Kayat ko, matilew iti kabitan na panawan dagiti awanan bain aman ni Brown. Ay, sorry Ansay. Saan kami nakapagharana ita when no nagkanta? Tadi kam nakagatang iti kwerdas ti gitara. Iso ano kayat mo? Alunusak ti kumantan. Uray sa anan. Agsarsarita tayo latan. Iso ah? Adaman damagag, Manong Naldo. Anya day ta? Pudno ka di nga da trabaho, medyo lugar yo? Ako, da. Anya ngay dayjay? CPA. Ha? Accountant ka? Wag. Napay ka day. No CPA ka ijay. Apay nga rod ang nagbayag kan dito eh. Saan ka pa'y ang nagsubli ti trabaho? Naka indefinite leave back. Apay mat? At tabasit ajak na gustuhan iti management. Aya? Kasano no saan kan ang makasubli jay? Ti kayat ko asawan, no saan da kan nga awatan? Ay, sana mabalain. Napigsaak iti may sabos may. Tilaang may sa, tijak magustuhan ti aramid na. Agsubiak mo't lang. Isu ah. Sa bagay, no may sa ka a CPA, ado ti master kam. Ay, wan ading anseng. Ay, saan kumaday ta ti pagsaritahan ta? Anya ko ma? Ti kuma, idatdaton ko nga ayat king ka. Ha? Apay? Nagaram ka din kanya? Uwan mat. Babaan ka dagiti kantak. Naipalais kon ti ayat ko king ka. Kasjay aya? Saan ko man nga mo? Ti amok kat kanta lang dayjay? Babaan ka dagiti akanta. Nayab kas kon tirik na king kaanseng. Tapasig akanta ni ayat dagayay. Sorry ah. Saan ko nga mo? Ala, tapno mapasing kadak ti kantang. Ibaga ko nita. Anseng, ay ayatan ka. Katno aklunam ti ayat ka. Agkasarta iti amin asimbaan dito'y Santa Disgrasya. Anya? Sus! Bolero ka talaga. Asino nga'y matimamatikan ka? Anya? Alakit din. Rapid, Manong Naldo. Pagkaturturog ako. Isu ah. Ay, ayan ka din dagiti kakadwam. Saan ko matanad-nadlawan? Awan damot tandita pagtugtugawan da itay. Ay napanday ti operasyon. Amangan no, adadalaang dita. Ay, sige ating ka. Agpakada nga ro dahin. Domeng, dakas man adamageng. Anya man ay tan.
Ano ka di man tinag-positivity COVID, uno tayo Omicron? Saan aday ta? Ngamdaman ng telma. Napukawan da kano iti dua apa mo siya ni Dirabe. Mangukup kano pa istay maysa. Anya, Bun, kasta una at tapaaw na. ada ka di atapon na? At da kanon, di na lang maswerto. At di na mo't nakita ida. Sino da? Da kanon naldo, kan kakadwa na tinapan nagharana idirabi. Nagharana. Pinashare da kanon ti balasang na. Niansing. Anya, isuda pa, tinangkurimos ka na iti manok da. Awan kanon sa bali nga atapen na no saan ngay suda. Nagsalbagay. Undumeng. Abay, saan kayo kanong agrun-runda? Uno dagiti tanod ti kayat ko asawan? Nagrundada. Dadak pa nga ron iti outpost iti rabe. Apay nga rod nga daman ng natakawan? Diyak manam mo. Dagiti awanan bayin. Sigurado nga agungot man ni tatang kadagiti tanod kat may ramaraman manan. Kita nyo ba sita sakti madadali ti daytoy. Datayo a barangay officials, kagawad Portugal. Huwag sirma. Muli titinagan mo dayta kas chairman ti peace in order. Kasano ang mga bakkanto kas kapitan wino chairman tinagbugsutan no kasta? Nasirip dagiti sinalbag. Tamo da timingan tilalabas dagiti tanod. Ay, dahil jay Analdo asang sangay ili ditoy, kanatapon ni Kakatilma, paliiwon nyo man. Huwag sirma. Kung di harana da kanupay, iti anak na aniyan sing. Kalpasan na takawan dayda. Makamansuak sa iti tao no kastoy lang. Mayat pati tatagayan nyo dito, Inaldaw. Ay, wan kagawad. Pangingkat man iti tutokaw. Nay masakit da iti pulutan niyo. Ikaw kagawad. Daman sapuri kay. Nay masak. Ay, ni, kaldo kayo. Ramanan nyo, tikal daw. Sana lumabas sa tadala ang gagaraag ni Tadaya. Iso Nalabsan kayo ngamin dito sirok ti duugan na mangga dito bangkag na mga asyaw. Ay, wain kagawad. Presko ngamin ditoy. Sano medyo mayalamin, ilad milatan iti pawag. Makita nga rod kat presko dito eh. Mayat tagay. Ay, itagay mo kagawad. Anong, bukbukan man tabasaw. Ya, sanay. Agyan mo naklangan. Inton mamin sanay. Madama ti inom da iti sirok ti duugan na mangga iti bangkag na mga asyaw, charma. Anyat pulutan da. Sapsapurigat ka no. Karnet native ang manok. Kasyay. Uy, kat agsubli at to ijay. Apay nga agsubli ka? Baliwak tagsukimat. Good. Kasta ti kayat ka. Kaduak ni tanod ugok. Anda kami nakita kidya pagatapak nga adan sa akin din nasabeng nga aramid da. Nagadot nagawangan da ni ti arak. Talaga nga ijay ti ayoyang da. Adda ka din na duktalan nyo, chairman. Uray, wala ang apa mo siyan, tinapukaw amanok may. Ngam, amangan no, masunutan manan. Ada ka di pa'y manok mo mangukop, Kakatilma? Adda pa'y Adda pa'y kawitan, chairman. Apay kaday. Rinabi ka di asarong karanda ti balasang ma. Saan mo't kit day? Maduda amang harhara na kingkwana. Talo, chairman. Talo. Ay kasta ka day. Ay kastoy ni kaka.
Adda ibaga ket iso ti aramidin niya. Anya dayta, Chairman. No ikan kuma dagiti man nibrong, aparan tayo ida. Naimbag man tanaranaan ka dito sangot istor ni Banay, Anseng. Ni, da kayo matgayam kagawad domeng. Wan, adda ngamin ginatang ko. Kasta? Ay, apay ka di kagawad. Adda damagin nyo kanyak? Umay gayam pumaspas Sir Donaldo ka. Ay, wan, kagawad. Manuda, amang paspasyar ka. Talo damat no kwa kagawad. Ngam inton kwan, agawan dagiti kakadwana. Agawan? Wan, kagawad. Anya ti kayat mo asaway? Numalpas dan nga agkanta, wano jay madamada nga agkankanta, inton agbalawak. Duduwadan. Awanan tay may sakadwada. Wano saan, nilaangan naldo tinabate. Okay. Nadamdamag mo ka din ken kuana? No anya ti trabaho na iji lugar da? Adda ka numat. CPA ka no kagawad, ngam naka-indefinite leave. Anya? Amok pa'y. Kaslama mang bulbul lilikong. Awan matitilangan at imang opisina ta naglampong. Kaslasan nga agdigdigos. Ada pa'y matngarod gwapon na jam. Kaya? Anyan tagwapong? Wan kagawad. Crush ko nga rod ide. Gapot ka na yun nga agat arak. Nadismaya ah. Okay. Awagak ti kapitan iti barangay nagkibrongan. Tadamagak no anya ti kinatao daya anal daw. Sige, Chairman. Heh, sana mabalin kanyak ti kasta nga aramid. Awing gayam. Adalang papanan mi kanit tanod ugok. Sige. Tainton makasubli kayo dito, agudo nga. Awan, Chairman. Ada nga minawag ni Mayorita Barang nga dan pundo tayo may patak darawiting siya di ginagsapalan ti Municipal Road ken Purok 4. Dot ti manok. Dot iti payak. Ano ko na kaman? Kasla to lang mat ti ulo ti kalding na to. Uy, kalding lakit di dahito. Saan man bilang, aso. Taro dugo, mapantaan. Wag, kagawad. So, pagngugok, napan pala imuli ti bayabas ti luko. Nasaya taadda kayo amin nandito ay anapaayaban. Kakatilma, Naldo, Birong, Kendagol. Anseng kan Mang Tomas. Anya ka di daytoy, kapitan. Una kapag damagan ni Kakatilma. Kaka, kasi ka di ti dot ti manokyo anapu ka. Kita Ay, Chairman. Buray ken lasak dagijay. Ket Nangalantang at daytoy. Anyat pa nagkita yaw. Rurog ti ulo ta aso, wino kaldeng. Kalding siguro, Chairman. Ta, imatidog ken kuntirad. All right. Si Kanaldo adaman damagag. Kanayon kan sa kano yesiro kiduugan na mangga iti bangkag da kakaasyaw. Kwa, Chairman, boy. Kunak naglibak ka loko. Salbak. Okay. Daytoy. Si kaman mo ti pagdamagakan sa ing balasang ka. Anya da ijay, Chairman? Nasa oking ka ni Naldo amay sa CPA wino accountant san ka day. Wan, Chairman? Kasta ka no ti trabaho na? Pudno ka ding imbagam day Naldo.
wag chairman. Ngam, saan nga accountant a CPA? No pa'y agkarngimod lang no... sa bagay, agpada. Tataga bilang. Ngam sa nakwarta ti bilbilangam. Ngam poste saan? CPA ka no? Counting post around. Taga bilang iti poste iti lugar data istambay. Bagay, istambay bagay. Langsop kagaya Manong Naldo. Ansay ko. Gusto ka din, Aldo? Kansan lang na ita? Isugayam, adi makasuble iti lugar da. Ta pinapanaw data adot kaso na panagtakaw. Kaya nagtatakaw ba kayo? Ita, da kayo. Aklo ninyo ada kayo tinagtakaw dito. Nangro nakadagiti manok nakakatilma ken kaldeng ni kakatubas. Kuha, chairman. Pakawanan na kami, kuha. Takaw kamat gayam. Naimbaglangan ta sa anak anaglawaan ken ka. Bayad titinakaw yu amanok me. Manibrong. Nalalayaw. Nalalayaw. Tagayin na plagaya. Dumi, mabali namin. Anyaman ta nabuya man dita computer mo aya. Tawingiwing ka man lawingiwingan. Nagitiman, lagi pili ti Noel. Noel nga. No eleksyon ka no, inton Mayo 9. Anya? Kasano da ita? Adamat mang palpalukat iti filing manan iti COC. Na, di man nalpasa na ya. Adda pa yung extension na di November 15 sa. Uy, para ka iti substitution. Anya man ang da ita? Ado mo ti opinion, saan ka no mabalin? Tadi mat mabalin nga ag-extend ti president iti panagtakam na, nga oray saan na matuloy ti eleksyon. Anya nga rod? Ti sumaron no ang Senate President ti agbalin na presidente, bayat nga awan mabutusan na president. Anya lat mapampanunot dan? Hangam, saan ka no mabalin? Nasa pala matuloy, kung namat ti kumili. Anya nga iti pagtungpalan man ang da ita. Desperado ka nung adang na ito, nagiti mababak a kandidato. Kuna na may. Yan. Hanggang orayin latan ano niya ti banagan na. Nagadula nga rodan ti parikot asang sangwan ita. At dayta, imaduman ng ti kaso ti virus. Lalo kat ibagbagada na pagpaggad ka no ti kabarbaro a variant ng Omicron. Dahil tangarod, sa nakaangas tayo basita ni tinalukay. Isu daytan ti bunga dagiti panagdudupong dagiti tao. Nang runa na makita dan ti idol da kandidato. Sa numot nga rod na malapdan. Adda akon dita, ngam ko ma, agapot damit. Saan Tadagiti daddo makit awan mo ten apot da. Nakadingag paison ti mapaspasama kiti pagilyan. Nagsasaruno dagiti kalamidad. Kakaruan ti bagyo anang dalapos iti pagilyan. Sakbay nga agnudo ti taon 2021. Insam-sambot na pailay. Tirigat na. Na politika manen, ti panakiwaras iti ayuda, wano relief. Kanang iti nadalapos, malipot kanang iti kandidato. Sa ita, imadumanan na iti nakaptan iti virus. Nangaruna, kanang iti saan pa yan na bakunaan. Ay na,
Kanya nga tangag paiso ti pagtungtungpalan ti biyag may. Adumot kami nagiti pasawaya kailyan. Lo apay kay dia. Kanya nga tati kabuteng daya nga agpabakuna. Ala, Domeng. Agda ka mo ilagayam dito balay. Apay. Agsapsapul da itay iti barangay officials kan uray tanod la kuma. Apay ngamin. Kanya man ti parikaw. Ni Mrs. Kirip kan manang sitang ija si dagti plaza. Kanyat na pasama karagi dyan. Kanal lang ay surat ti isyo. Nagsinungbat da ka numanan a. Kanyat nagapanda man na ya. Maipanggap manan iti issue da idia. Di ka di man nagamgam ni Mrs. Kirip iti barangay Landyo. Wan. Tadimot nakagamgam ti nasurok sapay may samit daw iti nakaramidan ti barangay plaza aya. Huwag nga raw. Ano sa dino, kat namindua anatumbawan no tinumbada ti alad da idi adarakdaklaeng. Kat idi maibangon da. Sabalin, tinakaitugkulan dagiti darakdak ti alad da. Iso nga raw. Iso nga di ko, nagaramid tayo iti pagtutugawan na kawayan tapno saan na makaarunsa. Di na aklunan anak ka-encroach. So kano tiro, kung tilote aginatang na. Nalpas mo't daitan nga issue ide. Kung nga ron, kumnog subang daki ni Manang Sitang, isingir lata ni Manang Sitang, ti pananggamgam na. Anyan. Wandom, may panggap sa kano iti rugit ti aso na ibalang iti kanal ti nagrugyan ti ririda. Anya. Daldalusan kano ni Bibot di kanal iti batog da idi. Gaputa pagbelbelangan kano ni Mrs. Kirip iti rugit ti aso da. Day jayan nagapadan. Umayo gamin kitaan Chairman, tapno makita yu ti rugit ti aso na ibelang iti kanal. Nagawan kita babain ti agibulbul ng gijayan. Nalabos nga raw, Chairman. Sino ka no ti agibulbul ng gaya? Sino pa'y kumati sa balay, no saan atin nalaing unay nga dabalay na iti abay ti plaza, Chairman. Ni Mrs. Kirip? Uwan, Chairman. Isulang matiada aso na nga da iti asidag ti plaza. Bayam, tabaunag ni kagawad chairman di committee in sanitation. Ino na akon dayjay analaing kan naturay launay akaarubak. Amanga no isuman na ti makaununa ditoy kat baliwan na ti istorya. No saan mo makontak ni kagawad supa nga chairman ti committee iti sanitation? Sikan ti mapandomeng. Owen, Chairman. Ayabam ni tanod ugok, ino ni biriyaw. Ni tanod ugok ti adalita. Iso ti ayabak. Sige. Tano agga po kayo ijay, mangaramid ka iti inspection report mo, tapaayabak dagiti dua. Sana nasaya at agkakaruba, kaskada agkakabaranggayan, nga agapa. Rumbang nga yatem ti karubam, ta isu ti umuna nga marayat king ka, no adda parikot mo. Salaki! Nakaarariwawa! Stop! Makaawat gamit ti sao ti aso, Mrs. Kirip. Wen, kagawad. Nasurwan nga minda ita. Di amo na nga ron, ti pagrugitan na no makarugrugit. Ah?
Nene, apay kagawad? Anya ti parikot, tapik-picturan pa iti kanal. Pudno gayam nga da may bulbul nga rugit ti aso iti kanal. Uwan nga rod, no asino kit di ti awanan na kamanagibeleng dita. At da kamot kaya man di tayo kagawad dumeng. Siyak timbaw ni chairman nga aginspect manang sita. Nasaya at Pudno gayam tin report mo. Apay, imbay nag-report ni Sitang kagawad? Wen, Mrs. Kirip. kasano ajak i-report kat awan manaknakam ti nagibeleng di ta itirugit ti aso na. Pudno launay kagawad. Awan manaknakam na no asino man. Agtartaraken da iti aso nga mapirwisyo mo ti kaaruba da. Ne, payakitaan nakitikasta Sitang? Nangungag sa ti aso ti imbagak. Ay, apay, guilty ka, doggy. Makaawat iti sao ti asok. Saan nga askal day tatapno amom. Manakam day ta. Mga nung nanaknakampay day tangem tinagibulang itirugit ti aso dita. Anya? Gusto na ita. Amang ano da kayo pa iti agrire. Ala, urayan nyo tinotis yung adwa, Mrs. Kirip, kan manang sita. Na, apay amanutisa na kagawad. Ngamin, sikat ti maatap ang nagibulang dita itirugit ti aso. Anya? Ngamen, dito'y abanda, si kalaang ti adat taraken ng aso. Maditi kasta, bakit? Sana na saya at kaapam ti kaaruba. Sana kaaman na ki apa a taon. Ngam no siyak ti agrabya duwanda. Makilaban ak aginggat pungat. Madiday ta. Tanood darigat mo, isuda ti umuna amang saranay kan ka. Ay, adula amin. Agulimag ka man dita itong. Yay. Saan nakabibiyangan? Mas amok ti aramid ngam sika. Alagat si ka. Ang saan kanto ko mangagbabawi. Anya ko matipagbabawiyak? Ay na itong. Numairuruman ka kadakwada at daan da ka. Iso masapul nga ipakitam asaan da ka basta iruruman. Apay, adda ka din nang iruruman kan kaya. Awan pa'y, ipakitam nga dasangim. Masapul ang makikaaruba ka, may. Sana kasta. Awan sa apay gayim mo mat dito nagbugsutan. Laglagi pa, manaisarong tayo lang ditoy. No saan lang ato'y loti, nagatang tayo, awan tayo kumaditoy. Anya? Tangay kabarbaro tayo lang ditoy. Da tayo ti makibagay. Saan kat di ada tayo ti bagayan da. Da kayo la kumanti makaammo ang mga awat kan mangpaspasen sa iti asawa kabsat. Wen, mapasensyaan me. Basta saan kuman nga aglablabas. Kanayon kumatabagbagaan kat. Amok man kan kuana. Tanang tangig launay. Kaya't na, iso ti pakibagayan me. Kas itinako na, da kayo la kumanti agpaspasensya kan kwa na. Makaamiris tumatla siguro day jay. Saan kuman nga amo? Ay sulang ti amok anay isarsarong dito'y akas jay. Addan samet kurso na dam iti dayjay abak ka. Ay, ano day ta sasawa mi Melda? Nakabaybayag kayo kano ang nagsarsarita di tabatong. Dagasaya no makisarsarita akmat kadagiti karuba. Tanya kumama tinagsarsaritaan nyo? Imbaga kapaspasensyahan na kalaang. Anya, Oy amom, syakti mabain iti aramidem. awan rumbang akabain mo itong. Tawan dakes nga aramida. Tiko nam, Kastat panag ko na, ngumado ti masasauda iti liklikudam. Gaputas saan mo nga ammo ti makikaaruba.
Kaapam sa amin na nakaarubam salbag. Di nakman sursurwan si Kaitong. Sige, aramidom na tatikay kayat mo, ang numa-uma, pumanaw kami kadagiti anak mo. Anya? Norno simutlaangan tiriri da Mrs. Kirep kan manang sitang dom. Nagsasarita da mo ti din. Ket nagkarida adi da nagapapa. Anya saan da ngagap-apa ko nam? Nukurang laka nung agsin napagdang kaslamano. Na, apay manan? Agim imon ka no ni Mrs. Kirep kan manang sitang. Anya. San ko nga mo no sino mo't nagdilat banyes anang idanon kini Mrs. Kirip. Anapaot kanot pa nagsarsarita da manang sitang, kanti asawa ni Mrs. Kirip iti batog da, kat nakaragragsak da kano. Ah, Gapoy ti tayta, sinalangad ni Mrs. Kirip ni manang sitang. awan, angar no kasta. Di dan to makapagkapya no kasta. Agreklamon sa kano ni manang sitang. Ta nagsasawan ni Mrs. Kirip iti agkakasakit asao. Agparikot man nga ruda ni tatang Kuma, addakan tunok sa sarita da iji barangay. Ta dinto ag high blood nga agpaiso ni tatang. Amumatan at tidid dat stroke. Uy, manmanumat nga wana ki dyan. Uray, amum samot ti aldaw pa nagsasarita danto. Una, takaadwan na siyak ti agaramit iti songon kadakwada. Buong tiulok dagiti sinalbag a kibor. Anya man na naya tiririda. Dandanida ka no nagsindepag kan sitang. Kunak man no na ornos yu idan. Hunmet, ngamada manen sa bali nga isyo da. Anya man na. Sana maawawan ti isyo dagajay nga karuba. Agim imon ni Mrs. Kirip kan sitang. Anya. No asino mo't ngamin tinagsangat dila na anang idanon kini Mrs. Kirip, anaragsak kanot panagsarsarita da sitang kan Mr. Kirip. Daitan Heh, ngem, nakasarita ko ni sitang, tinaibaga na kanya, ket nagkid daw ni Mr. Kirip iti dispensar kini sitang, gapo iti ipakpakita ti asawa na kinagubsang kadagiti karuba da. mutlaga hayam. Ngem, san kano apatyo ni Mrs. Kirip ti asawa na? Di ilakasan nala ko man di asawa na. Ay, naku namon. Iso da jay. Saanan arum-rumar nila kay na. At dalatan iti balay da. Babain piman. Mao din da ito, panang bagbagak, ken panang pakapyak kada kayo. Ket no diyo pa ila ornosen ti bagbagiyaw, makamu kayo iti biyagyaw. Awan parikot kanyak, Chairman. Basta saan kumamat ngagsasawi ti agkakadakas kanyak Apay ngamin nagkunaga alimbungam ti asawak. Na, ay sus, agbain ka kumamat Adayo, anatartaraki mat ti asawak, ngamsi ka. Asawam lang ti asawam. Saan ka man? Nukas mat lang iti asawam ti agaram kanyak. Ay, nambara akong durge. Uray nga ta is-isaw ti lalaki dito'y rabaw ti daga. Saan ko atutupan? Ay, saan ka nga gindidi? Ta nakaragrag sa kanot pa nagsarsarita yaw. Okay. Sige. Ipapantaman laangan, akasta, tapno maminggakan. No agkurso na ada kanyak ti asawam. Kaya't na asawan, napimpintasak ngem sika. Anya? Makitam? Nabutan ka man. Sumerging kayo, salbag kayo!
Sige, sige. Ipanyo idari sa kalsada kat agumada. Uray agumal na pa. Sinagbag na kita. Oy, Imelda. Sumartin ka. Ay! Sumartin kayo. Itong! Apay nga isot ara-ara kupam day tabak ka! Hala, Doming. Uludin nyo nga ipanida iti kalsada. Ituloy dati agapan ita. Ipaturay dati at na makalbo ka ng kwada. Kan makarkaramudan tinupa na. Sige. Kaya mangibabay kalauna yun, Imelda. Tinapis na kitong! Salbag ka! Sige, kagawad, Doming. Tungpalan nyo ni Chairman Gusteng. Ipanyo ida di ta kalsada. Kat ituloy dati aggubal nga ure agmalmalam. Tapumanawak mateng. Ngala, tanong dugok. Ipantayo ida di ta kalsada, ta ituloy dati agpalaw. Sige, agpalot kayo nga ro. Aging kay ti kayo kaya tiyaw. Palaw. Sino ti agpalot, Dom? Ada ka na Rosa. Wen, tatimulo ka na magsina kadami si skirip kan manang sitang ta nagpengpenget da. Anya, talaga ngayon tuloy dati nagapay di kalsada. Anya, amo managapat ha? Oo. Iti nagtagainap ka. Doming, mabali namin. Napintasan ti rubat na itimula tayo amais. Kas kada tarong kan okra. Ay, wine kagawad. Manamnama ti pagapitan tayo ti mabait. Wala. Napintas no pagnunuman tayo ti panakailungalong ti barangay competition iti backyard gardening. Kasi ti nararamid iti kalabais. Uwan aya. Naisayang katmat daytan iti kalabas. Isu na laeng ta dagiti barangay health workers ti nangidaulo. Uy, sinuportaran tayo lang ida. Kaya ti jay mo, tanaman tayo ti kababalin ti kaaduan a kabaranggayan. Ay wine. Adda dagiti sadaut asaan ang nakipartisipar. Gusto ka. Adakas ta, kahit pagangayan na, isudan to dagiti makikakarro balatan. Ang makikumkumadre, wano makikumkumpadre. Wala ya. Tapno makadawat na lang ti ibagada. Asagpawan da iti ikan, wenno karnay. Gaputa na suya dan iti puro karne. Isa dumawat dan iti sagpawan da. Mangnamna madalatan iti dawatan da. Oray kumano adamat bit-bit da ang makikaruba. Kat kunada, anay, alam da ito'y kumadre. Imbag lang ay sagpaw mo, ta dumawat akman iti sagpawak, kunada kuma, may. Ngun nga raw. Ang awal na tamukon. Talagang ado ti sadot a kabaranggayan. Narugyan mi daytan. Dala daw kayo na barangay officials. Aya, saan mi nga mo rita? Siyempre, gapo nga tatasan na kamakitkita nga karkartin. Uy, kan ore ni nanang, jak makita ng agon uniforme. Agon uniforme. Uy, uniforme ti awag ni nanang iti suot ng aggarden. Sanaya? Ay, wine. Uniforme ko na kadagitay butas, payabyab, guantes kan daan a jogging pants. Kan tay atidog ti manggas na abado na. Uy nga ron, saan nga gargarden? At damot ka tagar din na. Di mo lang makitkita tayo dyan likod ti balay dati naggargardinan na. Sumalagaya mo. Okay. Anyamat nga ron ti highlights yun iti dayta. Siyempre, adan to sorpresa a premyo dagiti kasayaatan ti mula da. Adan to matawisin mi nga official ti ili amang imatang iti awarding mi. Okay Bayat dayta na panunot yun. Pakaidayawan to launa iti barangay tayaw. Napan kami la iti barangay garden. Kunamot la na banugak unay.
Awan mo't sa bali ang inaramid may kanakagawad panayon no dinangkita la kanang timulaan at natay. Sa guyap-yapanak mo tayo. Kapilitan nga iridap ko. Oray saan tayo nga oras ti panagriridap. Sa alak pa'y magkami na nangal daw. Tas siesta time ko man. Sa labalay na. Ulan ti siesta ngam ti pangal daw. Mas priority na ito eh. Tama ibilang mo tinatawag ng kalikasan. Yan yung pagpagakon. Sa bali mo tinalo ko nakatawag ng kalikasan. Oh my God, Toro. Gapo tawan ibagbaga dagiti officers ti asosasyon dagiti babae a premyo iti pakontes iti garden ti asosasyon da. Pagarupan dagiti miyembro asaanen a matuloy ti pakontes. Kastaya, Chairman. Wain, ngam siyempre, may balakaan nga ituloy dalataan ti agmula. Uray tapakairanudan dan tumutlaang dagiti mula da. Wana, Chairman. Para kadakwada mo't laang dagiti imula da. Taaddan to apitan da. Husto ka dita kagawad panayon. Adalata dagiti sadot. Ang mga nugapo tati amuda katawan premyo. Saan nga ituloy dagiti daddo mati agardinda. Kasalamakit kita ka, unti lang nga dagitay sadot kagawad. Hey, loko. Kagawad kung kunapkit din kanyaksak si chairman. Umadun to ti kukumari kas kada kumpari da. Kasano na ita, Chairman? Kaya't ko asawan, gayaman danto, no kumarin danto dagiti nagagut. Tapno makadawat da iti kayat da adawatan, kadagiti mula da. Ay, awanan. Talaga nga adu dagiti sadot aga baranggayan. Pagkuna mo titikas ta bakit? Taan niya ngay kano tigunggunada nga aggagagat nga aggargarden no awan mo't gan premyuda no mga bakda. Nagkunay ti data? Dagiti pa senyorita kada pa senyorito Dagitay sadot dito'y barangay tayo. Ay, anyan. Saan da mapanunod? Ano adan to ipaay ti mula dakit iso tinagbadada premyoda? Saan da nga rod mapanunod daytan? Day chaylatan premyoda ti pampanunutan da. Anyan ti tao. Nagburik manen ti royal blood ko, nukastan. Makapahay blood talaga. Nawala, uray kat dandanin aglepas ti terminom, makarelax kanton. Uray sa anak to na chairman, no ni Domeng ti sumukat, kasla siyak tumot lang ti chairman. Anya? Ayun, adda akto akan na yun iti likodan ni Domeng. Siyempre, ituloy nanto dagitisan ko amal pa sa project. Iso nga adda akto latta amang kita. Tamangan ket no sana husto teramidin da. Ay, awan latta nga raw. Saan kanto latta makainan na no kasta? Naragsaka nga oray mabanugak no para dito'y barangay tayaw. Public servant ka talaga, lakay. Awan mo, nayanakak ngagserbikan a born leader. Buunay daytan. Hay, masobra am sa manan, lakay. Panunutumot at abagem.
Anyan tupay ti serbita amin ngay no agsakit kan tumatan. Sa anak tong agsakit, mariknak mo ti bagik no kabaelak pa iwin no sa anin. Ngam adda sakit asaan amarikrik na. Ah, Amariknam to inton nakaron nga ipatay mong tumatan. niya mo ta sakit dita? Ay sus, malakip mo dahi ti usong anatay gapo iti cancer iti buksite. Ah, Kan oray pa'y dahi ti riyang aglaklako iti fishbowl. Cancer iti buksit mo timpatay dahi. awan magkanser ko. Dahi tanga road. Ang mga nag-cancer kanton na di mo marikrik na kat isunton. Sigurado nga danto kanser kun no santon na siya ti chairman. Ngam sana kanser iti buksit no diket kanser iti bulsa. Ay! Aliya. Oh, agkanser ni tatang. Uwan ka no. Kanser ti bulsa. Siyempre, awan ton ti binulan nga awaten na nga honoraryo minton sa anan at chairman. Ah, dapat awan ton ti honorarium na, kasta. Oy, manumot lang ka nun, di pensyon na. No, da tulat or orayan na. Adamo ti po nirarya pagtuudan ti kwartada. Sana siguro na panunot da ita. Tano agtultuloy da dyan negosyo, adamot mapastrak da. Wanmut, samay sa lakayon ni tatang. Rabang na asaanan amay stress. Awan na ita stress ken kuanan. Ilot nan nang iti problema iti barangay. Sa bagay. Ngamnay, kabailam to nga tatikas iti kabailan ni tatang. No si kanto ti sumukat a barangay chairman. Dahil tama ti pampanunuta kita. Sigurado dom. Panunuta man ay imbag-itan. Ta saan la amamin ano ti panaglabas dagiti aldaw. Nabaludbud dagitoy mulam apitsay Nagdaras da di makkan. Wena, takanayo na masibugan. Talagasan mo ngayon tuloy tinaggarden. Sana awam madlat premyo. Ado tinagbabawi ng aggarden. Kunak mo saan ka kabilang kadakwada unang. Anya asaan? Irinto ta syakto pati nang idadaulo kadagiti simadutan amang ituloy. Anya? Wan Rosa, agbambanugak la dita. Saan ay? Ada magunggunam nga agbannog no bilang? Anya kumangay ti gungguna? Ada gunggunam Tama kamenos kanto ni ti budget iti kusina. Awan day ta. Nagado ala ko anatang ijetsyendaan. Inak tula gumatangan Ay, talaga gayam asarado ta utak mon, unang. Wow! Nagpintas na gito'y mulam, itang? Uwan Rosa, pagal-alaak dagitan iti salsaladek. Wen, awan masaya nga bulong da. Tembe sa matangkinan da, bayat a dumakdakkel da. Al-ala amon tilipak da. Uwan mat, sayang no baybayan nga agyelo. Iso lip-lip kakon. Iso librin tinateng ko. Imbis gumatang paila ijay tiyendaan. Talaga matakas na ti plano tayo nagmula. Dahil uray nateng laeng, katlibren. Saan tayo nagumatang pa'y? Presko pa'y kitdi Kang nunaan na, organic. Nataldalgad tayo nga agsida. Wan, kasta anti ka panunutan? Saan akas kada unang, nga awan sa baling aramidan da ita, no di agsasara kiti arubayan tiakin arubayan, sa agtutungtong. Intun kwan, agtutong itdan. Maiparit ko matikas day Rosa. Anya? Wan, mayat ko no adda tilintag amang parit kadagiti agistambay nga agtutongtong iti awan ka eskan na abambanag.
Sa inton kwan, agpipin na dakas ng tumatlaang. Adda kas talintag itan. Anti-chismis law. Oh. Talaga? Kunak no, ang angaw lati imbagak. Adan! Ang saan sa nga anti-chismis law ti awag iti dayjay? Basta, adan lintag amang iparparit iti panagchichismis. Sa dida ipakat kadag iti chismosa, kas kada chismoso diti barangay tayo. Adan tulat taganaban da itang. Amumot da chairman ter aramidan dagitay makuna asadot akabaranggayan. Sa bagay, makitkita damat. Imposible nga awan aksyon da dita. Ay, no kumaituloy dati rugida idi apa naggarden. At ako mapakakumikuman da pag numaranda ita. Kumaa. Daw may dito garden mo. Kita itang. Ha? Ni kumari nang. Tagtagari. Makikumari lakit di dayta. Umayak man, kumare. Ay, umay kalata ah. Mabainat la kumatad na dito'y ni Rosa. Kabambay na talagang iturturod kun ang ibaga. Anya day taya. Sige, tap na relax ka amang ibaga. Panawan Ay, kayo saanan, kay. Rosa, saanan. Ay, awan mat nga tatidakas na numangag mo ti ibagak ka ni kumarik nga itang. Ay, agkumadri kami, mat. Saan aya maring itang? Ay, uwan mat. Anya ayat ibagam kumare. Ay, kwa. Agangirak man iti kukod ti baboy. Nalipatak matigim matang iti may sagpaw anatang. Aya. Makita ka. Mabalinan dagito'y pitchay mo. Ay, uwan mat. Kitaam kat awan yelo abulong da, ta sigsigudog aliplip akin. Nagnumarakon ah. Ay, mabalin siguro adawata kung dagiti lip-lip akam itaabulong da niya. Isagpaw ko man lang idya ang angarag. Ay, wine. Bagay na may sagpaw iti lauya day tapitchay. Ay, talaga anaraman amay lahok iti lauya dagito'y mula ni kumare. Ala, ikang ka iti isagpaw mo iti lauyam, kumare. Imbag ka pa'y. Karne man gayam ti sidayaw. Ay, wala. Kakaisuna nga da mahigatang. Ay, sana bale. Saan ko nga ilako ti ited ko nga isagpaw mo iti lauyam. Libre, kumare. Nag-aasap niya ulan. Tauray awan mula na kat nakalibren sa itipitchay. Adda ki garden ni itang ididimtang ni unang. Kat dimawat iti sagpaw na kano iti ang angaran na akukot ti baboy. Kunak to, ba't adinawat na? Apa nga agism kay ti bangbanger? Kita malanagitis sadot. Nagagat da dumawat. Ah, wine. Kasta ti bagbagak iti bagik iti makisarsarita kin ni itang. Agbabawi dan to iti kinasadot da. Gapo iti sandaan ni namnama. Nya ko mati pagbabawyan da? Apalan dan to dagiti nagagat. Gapo ta amang ano saan la alibre tinatangdan to. No di kat adan to pa'y premyo da. Talaga? Uy, adaw may abisita diti barangay inton Lunes. Bisitaan da dagiti garden. Oh? Agitid da iti premya? Dak masigurado. Imposible mat nga umay da agbisita nga awan gap-gapuna. Nagimbagin nga ino at da premyo dagiti at da garden da. Tapno da pagpampanunutan dagitay sado. Oh, imbag ta imay kayumat lang dito'y barangay hall unang. Nalpasa ang titong it session yaw. Ay, Juan,
Umay kami mamaag dengdengag iti meeting. Gamnay, nalpas samatan. Kan, awan samatan nagajay bagbagada abisitan. Kapampanaw da. Mapanda kanupay ngamin iti karuba tayo ang barangay. Nay, naladaw kayon, kadagiti kakadwa po nang. Ay, sayang. Hawan kayo matitay. Naikapis kayo di Tigrasya. Apay, Chairman, nagiwaras ka de iti ayuda da gidya bisita? Nagiwaras da iti bagas kas kada dilata? Saan nga ayuda abagas kas kadadildilata no diket tulong kadagiti nagaget nga agmulmula. Ken kadagiti kayat dan ti agmula kadagiti arubayan da. Aya? Ay, kat, awan ka de ti para kada kami analadaw nga imay, Chairman. Sorry. Ngem dagito ila nagaget ken present iti meeting tinik kanda. Kasta no sadot ti tao. Kanayon na mailisi iti grasya. Kanayon nga. Sadot? Ni. Anya day chay na natagtagainap ka. Dumi, mabalin amin. Adda ka no sumangpot a bisita da nanang. Iso tulungak ni nanang. Tagipak ni kami kadagiti wara iji balayda. Aya. Apay, alo ti wara iti balayda? Siyempre, saan unay mas asikaso ni nanang tagiwalwalinan. Kas kumakadagiti saan unay madakdakamat nga alikaman da. At dadala na kadisoy ti suli ti salas, wano iji kusina. Kas maila dito balay Sa bagay. No kumatulungan nakmat uray maminsan laang. Di matulungan. Uray no dagiti la kumamot pagsukatam ti diretsyong nga isyot iti laundry basket ti maitulong mo nukwa. Nay. Kasla... Di ka nagrason nun magsaupay iten nila di tandom. Makitam dagit ha? T-shirt kin pantalon plus medyas. Hindi sumlatan di tasupay di kalman. Kalpasan na nagdigos ka. Kan dagit ay rubber shoes mo. Diyak pala nasangoin simpay di na irantana pangikabilan iti sapatos. Ada reklamo? Awa. Kas jay mo iji balay da nanang. Ado dagiti alikaman ni tatang asaanan ama asikaso unay nga ipak ni nanang. Alawin, inkatulungan ni nanang. Dito yak labalay, talipasik na itay pasig rugi nga istorya. Di ka mapanadya baranggayon? Oray saan pa? Nagpakada akmutin ka ni tatang. Masayaan. Sige, mapanakon. Mangal daw kan tulatan. Ada naluto na pangal daw am dita. Ay, umana ko lang aruday. Agsermon pa ilay. Angam, awan, makunakaw. Agpaisumat kami. Sapay nakapusto ako ng agsurat. Nabulabog sapay ka di utak ko. Tadyak samat malagipan. Nanya na ito istorya nga ituloy ko kuma. Ay la. Dahil ito yung matirigat na. Nawan may sagana aplat para iti suratin. Agkawakaw ti utag. No di madiretso nga igibos. Ay, linayak na ito. Ipanulutak iti napintas nga inding. Apag iso di makagapo iti ipapaniri sa jayanda katuganga. Bisita. Nagduduma ti kita ti bisita. Nagduduma ti klase dagiti bisita.
Ala bisita kabagyan, nga agpabisita, wala agpasangaili. At damay takita bisita, asana kam kabagyan. Ngam ipabalay dan, ti kandada iti pakidagusan da balay. Sa bisita da kumama ko na. Aduh lang iti bisita, abuisita. Ay na. Dito mag-agaw iti konsentrasyon ko. Madya talaga. Ay na, kakaiso na lumakayan ti protocol iti COVID. Imay kami ta nagsikurmat iti may ikan iti pag-abangan may iti bagyo. Kastaya. When in San Rosa, katay na, nagmayat yan dito ayan niyo. Uray saan tayo nga gusar iti face mask ta presko ti angin. Kanda tayo matlatag sa sarita. Ang kasapulan lahat ng ag-face mask tayo, lurumar tayo. Lumapantay ti karuba, wano oray sa dinaw. Nakabakuna kami, mat. Uray pa ay. Sa bagay. Nay, mayat dito ayan nyo abirat dumeng. Nalawat ti arubayan nyo. Mabalin pa iti agpatakder iti may sa abalay dita ne, dita. Uwan, ang umanayan to may sa abalay may. Ay, balay ti sa bali ati kayat ko asawain. Kas kumano at damayat agumatang dita, may sapay asular dita ne. Awan mo't plano may amang ilakaw. Ano nga'y adda kabagyam, wano kabagyan ni ipagrosa, kayat na ti agpatulong kada kayo, gaputawan balay da. Amangan no kayat mo nga i-share dita pagpatakderan da iti uray kalapaw laing. Ha? Amukit na saya at kaatao, abirat dumeng. Okay. Kasla, da kayat mo nga ibaga kinibayaw doming lakay. Ako awan bakit? Rabrabakag lang ni abirat dumeng. Imbag ti malatiw dapita ang ijayan darusa. Magipangal daw dangatan ni Jay. Siguro amumutan ni Rosa, nabayag mo't asaan daan nagkita kini kasinsin na apitang. Adda pang pangas di asawa na. Ay gagangay na dayjay, napaasig kit di Pasay, akayat na ti dumawat. Anya, Isu da Jay tay kunadaan na pino panagdawat. Sa nakadkadlaw, takasla nakakaasila unayin. Kasyan tumot tayo, tay kasarsarita na. unay daytan lakay. Anya di ako na ni Pitang. Nagsiran sa mo ti kumpanya pagtrabahuan di asawa na. Unsa, Nuawan trabaho na. Amangan numaganasan dan tagbakasyon iti nagbugsutan. mabali na kasta, di ka madanagan. Saan dan samot nga taama kang perhuisyo kada tao. Sapay kuma. Madlaw ko, kun amok, kaanakak ngamin ni Pitang. Iso ajak nam naman na magustuam ti panagpabisita da dito. Nene, awan yung pagbagak, wine. Awan nga agpaisaw, nga makaawat akmat kusdeng. Makarik na ak, iso adi ka madanagan. Saan lakit di nga agbayag da Pitang dito eh. Agsublidan tumutla ije bagyaw. Tanya ka dia talaga tisigo na trabaho ni Abirat Turyo inyo bagyaw, Rosa. Bay ensel sama titi alahas. Ay, ni gayam insan Pitang dayjay.
Ni abirat nga eh. Mga opisina. Jakla mo, ano niya ti trabaho na, wano posisyon na iti pag-opisinaan na. Basta, No jakag bidot. Restaurant sa. Kukuan sa ti adayo na kabagyan na. adang arod mo't mabalinda di akabagyan na ah. Wen, makita mo titilangan ni Toryo. Desente nga kaw-kawas. Una niya. Madlaw asaan narigat ti panagbiag na. Wen tamang opisina. San na kayat asawan, ano mga opisina ti may sa ataon, kat nasaya atan ti panagbiag na. Adadag iti marigrigatan, wano agkamkamtod iti budget. Sa bagay, nang rona kat kaaduan lang agtab-trabaho iti syudad ti awan bukod da abalay, no di kat agab-abang da. Landaman, iti probinsya nagtaudan da ti ayan ti balay da. Kas kada ka sinsin ko awan pailat makuna balay da. Awan tawid na iti lugar da. Tsak mo na mo, awan sa. Isumat lagaya. Anya nga isumat lagayam, ti kayat mo asawan. Kaslada kayat nga ibaga ni abirat turyo, hindi kasangsangpet dalaunay. Anya day jay? Masirsirok ko. Akasla kayat dan ti makipagyan di ti nagbugsutan. Awan mo ti bagbaga ni kasinsin. Amang ano saan da pa napagsaritaan Amang ano plano lang ni abirat niya imbaga na. Aya? Nakita natin alawa sularta. Ibagbaga nakit din, nga mga no anda kabagya makayat dati agdawat iti pabor. Anya? Amangan kano no kayat ta nga isyer ti pasat ti solar, amabalin na pagpatakderan iti oray kalapaw laeng. Imbaga na ti kasta? Uy, iso nga daatap ko. Nga mga no isumot lang ti agpampanunok iti kasjay. Nga ta? Uy, nakadlawak mo't kay. Pagda kayat na nga ibaga, ngam di nala mairwangan. Apo! Kagawad dumeng! Umayak man! Sika mo Elena. Umay ka. Kunlak lang no sana sika tinapatalikod ak itay-itayan ti alad yaw. Kitaak man na ti nagbedengan ti solarme. Naglawat ti solaryaw. Saan mo tunay? Kwa, nadamag ko nga dadapitang ken ti asawa na. Awan gayam ko ni Pitang. Uy, kay kasinsin ni Rosa. Gayam ko dayjay. Adada ka di tabalayaw? Adada iji balay da katugangak. Ija tinagdagusan da. Aya? Ay, kunak no adada dita. Dumaron ka Adda tita ni Rosa. Hanggang mapanto ija yan da katugangak inton madamdama. Aya, ay uray saan akong adumanon ta agtarusa kun ija ayan da nanasopeng. Kaya't ko makainiliw ni Pitang. Nasingid kami nga agayam kat. Ay sige makamu ka. Sige, pakibagan tulakin ni Rosan. Uy. Adamot gayam ni ipagpitang ni pinagbugsutan. Abangan no maibayag da ngagbakasyon dito no di da maipapas ti makiiniliw. Bagman, tanapanunot mo adito'y nagbugsutan ti pagbakasyonan nyo, Pitang. Kailiw kumat nga mindaikit kan ulitag. Sa maysa, dumawat kami iti tulong kani ulitag. Aya? Aywan gayam, barangay chairman ni ulitag gusteng. So nga muk matulungan na kami. Uwan matkit di Adamat kit di or-orayan ni Toryo nga ayuda ti kabsat na So na lang, tadyak amuno ka no asumangpet. Ayuda? Wan,
Ipatulod jay kabsat na anak asawa iti Amerikano. Wow! Dolyar nga rod Jaklam mo. Ay sus, ang mga milyones mati ipatulod ti kabsat na. Ay, makabalay kayong taon. Saan mat nga ta? Nagdakil kat agad natin ngayon umda sa pagbalay. Nga niya ti mom. Oh, agpalamiis tayo pa'y. Ala, nagtaktak ka pa ilaang Rosa. Ninanang man. Iso tinang timpla dito yung Diyos kan nang lingtay ti saba. Wow! Ay, makimerienda nga rudan. Mabain ang paikit din. Si kapaylat makumikum Rosa, din to tadak lang arudan dito eh. Awan ang yaman na insan. Kakaiso na nga italang aglalangan tayo. Mabayag tuman nga tan amadaan tayo. Makapagkikita tayo nagsubli kayo ni Jabagyo. Ay, kwa. Oh, anya ako apitang. Ang mga may bayag kami dito'y nagbugsutan insan. Kasta ayan. Awan nga minun sublian medyo bagyo. Di mat, ada trabaho ni Kayong Turyoy jay. Awanan. Nagsaran ti restaurant manipod idi ng rugi ti pandemya. Nagawidan ijay abroad di kabsat ng akin kukwa. Oh, kasta gayam. Di, kasano day ta? Pampanunutan mi pailaang No sa dino ti papanan me. No kaumada kami dito'y nagbugsutan in San Rosa. Ha? Ay, hindi. Saan da kayo kaumainsan? Ibagam kada tatang dayta. Barang matulungan da kayo. Kasanon no sandan na pumanaw sa Feng. Di, kasla kayat mo apumanaw dan. Saan mo takasta ngim ni awan sa mo't ibagbagadan no kaano dang agsubli yi bagya. Bayam, tadamagag taw. Amok di mo magustuhan ti panagindagdan dito Iso nga ibagak to, kayat mo apumanaw dan. Ay, hadda ay bagbagak mo takasta. Kastakit day, no kabagyak ti sa nga ilyon ta. Kakaisuna na bayagan nga italaang manen nga umay dayjay na isarong akaanakak. Ay, bakit? Bayam, agawid na no bigatay. Naa. Ay, nay. Hawag ni Rosa. Hello, Rosa. Hello, Tatang. Nakarubwatan din sa pitang? Nay. Diya ka mo Papananda ko Umanaw ta kanon dita balayo. Kawawag na itay bigat nga grubwat dan ta umakarda ka no. Anya? Nay. Adda kanon nang imbagayo kin ni Bayaw Turyo. Nasair sa ni Bayaw, iso nga agpakadadan kada kayo. Nay, awan na mo ka makagapo. Tapno pumanaw daan na sakit tinakam na kanyak. Ala, kaslawanan timbaga. Kasaya ata, no kasarita yu ida, sakbay nga umakarda. Sige, Tatang. Bye. Ay. Oh, anyat ko na ni Rosa. Agrub-rubot nga tayo ka na kam. Umakarda ka no mateng. Anya. Ay, kunakon ka. Nakadlaw da kan gusteng. Akat nasaya at matno umakardan. Mga no pa ka-high blood ang paikit dito surun mo, hindi pa nagindagdan dito'y balayta. Kasladay bagayo nga agasawa. Inor-ore dak sakit dia sumangpait. Ay, wen, Uncle. Malidaya anak, iti napagnumuan yung agasawa. Agamala, no pagsayaatan tayo dayta, ay pakaragsa akak matkit day. Nay, anya dayta aya? Ay, kwa, kastoy nay, uncle. Simbang peten tayo or-orayan mi nga ayuda nga gapo ijay kabsat ni Toryo. Asigod abos na ijay nagtrabahuan na restaurant. Ayuda? Gapo iti ayuda. Napanakil kayo na pumanaw. Gapo lata danadlaw yaw.
Ti pan nakasuron ko iti kabayag yon dito'y balay may kasta. Ani, saan, Uncle? Tinapudno na, adala mabalin may agatangan diti asidegyo, iso kumanti gatangan mi. Gatangin niyo. Anya kumati gatangin niyo. Ay, kwa. Nagpasapul ti kabsat ni Toryo iti mabalin agatangan mi asular nga uray basit laeng. Taisot pagpatakdaran mi iti uray kalapaw laeng met apag naedan men. Kastoy na lakay, tap na maawatam. Gimatang jay kabagis ni Toryo iti sular kas itulong na kadakwadan. Ket jay pagpatakderda, ayuda na kanupayan. Anya, ayuda? Pagbalay? Wen, Ada nga min nagatang min ijay ile. Agabang kami iti kwartaw iti asideg ijay. Kabayatan ti panagpatakder me. Ket, thank you uncle. Naimbag kayo unay kada kami. Akit, kas panagyaman mi, awatin nyo da ito'y. Anya dito, sobre. Ay, napalabasan ti Paskwa. Ngam, papaskwa anda kayo latangkal. Para kada kayo kani Auntie Sufeng. Awatin nyo kumara. Ay, kwa. Dolyar. Dulyan. Ipapasko na ti Dulyan. Ay, natlanong paypaysong na dyan Dulyan. Nagkagahirap maglagayang.